Bifurije kugira wa mbere mwiza cyane reka dutangire muri La Gazzetta dello Sport mu gihugu cy'Ubutaliyani. Rero iki kinyamakuru kiragaruka ku ikipe y'igihugu y'Abataliyani yitwaye neza cyane rero kikubita za felicitation hano. Rero ikaba ikipe y'igihugu y'Abataliyani yatsinze Pologne ibitego 2-0, Jorginho kuri penalty, hanyuma umusore Berardi aterekamo ikindi gitego rero 2-0 bakubita ikipe ya Pologne. Akaba rero bavuga ati final four kabisa tuyirimo, akaba rero igisigaye no kuyidesida rero ku munsi wo kwa gatatu bahura n'ikipe ya Bosnia Herzegovina. Tuzamuka kandi na Tutto Sport ikaba yagarutse rero kuri match y'Abataliyani, bakaba rero bavuga ati Ubutaliyani n'ubwo gukunda kabisa rero bwatsinze 2-0 ikipe ya Pologne, anako kuri dello Sport ivuga ati Ubutaliyani kabisa ibintu biri parfait. Ni sawa cyane. Anako rero iki kinyamakuru kandi gifite ikizere yuko rero ikipe y'Abataliyani izanyuraho nyuma yo rero Bosnia ariyo ya nyuma muri iri tsinda, kandi mu mibare yamaze no kumanuka mu bindi byiciro byo hasi. Rero ikaba muri iri rushanwa rya UEFA National League rero Abataliyani rwose ngo bashobora kuzibonera umwanya wo guhita rero ku munsi wo kwa gatatu rero bagahita babona inzira iberekeza muri Final Four. La Gazzetta dello Sport kandi kabigaruka rero itubwira ko Ciro Immobile akaba ku munsi w'ejo kwa kabiri azaba rero amaze kuzuza iminsi yose 14 ari hanze rero, hanyuma bakazamukorera test hanyuma rero kureba nimba atestinga negative kuri coronavirus COVID-19. Twekeza mu gihugu cya Espagne, ikinyamakuru Sport kiragaruka rero kuri Liverpool ndetse na Carlos Alenya. Aba basore babiri bombi rero bakaba bashobora gusohoka mu kipe ya Barcelona muri uku kwezi kwa mbere. Barcelona rero irifuza gutandukana nabo, ariko mu rwego rwo kubatiza ikipe ya Benfica ikaba iri gushaka umusore Liverpool, mu gihe Carlos Alenya ari gushaka cyane ikipe ya FC Porto. Mundo Deportivo yo ikatubwira yuko nimba Eric Garcia ataje mu ikipe ya Barcelona muri uku kwezi kwa mbere, bagomba gushaka rero umudefenseur uza kubafasha mu mutima wa defense. Mundo Deportivo ikavuga ko Man City iri kubananiza cyane kuko iri gushaka $15 z'amayero kuri uyu musore urangiza amasezerano muri sama itaha. Barcelona rero ngiye kwihangana hanyuma izamura umwe muri aba bana batatu rero bakina muri Barcelona ya kabiri, harimo uwitwa Oscar Migueza, Arno Comas cyangwa se Santi Ramos Migo. Akaba rero umwe muri abo agomba kuba azamuka mu ikipe ya mbere. Marikayo ikaba yagarutse kuri Luis Suarez rero bagiranye ikiganiro, akababwira ati rwose nta kibazo twe dufite ku ikipe ya Atletico Madrid, rwose uyu mwaka dufite confidence ko twatwaye igikombe cya shampiyona. Anako kandi bamaje kubijyanye no kuba yarasohotse mu ikipe ya Barcelona, akavuga ati byari ibintu bibabaje binakomerekeje kabisa, ati uburyo navuye mu ikipe ya FC Barcelona. Ari nako kandi rero yavuga ko rwose bagomba kugerageza ibishoboka byose bakazaba bayakira kuri uyu wa gatandatu ku isaha 4 z'ijoro rero Atletico Madrid izakira ikipe ya FC Barcelona. Twekeje mu gihugu cy'Ubwongereza, Amakuru de Santi yagarutse ku ikipe y'igihugu y'Abongereza atsindiwe mu Bubiligi ibitego 2-0, akaba Yuri Telemans ndetse na Dries Mertens rero bateretsemo ibitego 2, kimwe cyiza cyane kabisa cya Yuri Telemans nyuma ya surface de réparation mu kwajyo watane na kufura babakubise ibitego byo bisubya sawa cyane kabisa. Byagwirishe rero Amakuru de Santi kavuga ko yitwaye neza cyane, rumwe mu bakinnyi bitwaye neza cyane kuri na match nubwo batsinzwe ibitego 2-0. De Mila ikaba ivuga ati inzozi zo gukina Final Four zo zahise zirangirira hangaha kabisa. Anako The Eye Sport ivuga ati ababirigi bari clinical kabisa, Abongereza rero bahise batabwa hanze rero ku bijyanye no kuzakina Final Four. Hanyuma Metro ikavuga ati Ubwongereza down and out. The Star yo ikabigaruka kuri Jordan Henderson rero wagize ikibazo mu kuguru, akaba yaje gusohokamo rero igice cya mbere kikirangira, akaba agiye hanze. Mu by'ukuri asanze abasore muri infirmary benshi cyane b'ikipe ya Liverpool. Robertson ari hanze ukwezi kose kubera amayishiyo janvier, hakaza Virgil ari hanze, Oxlade ari hanze, Henderson yongereho, Gomez ari hanze, Trent Alexander ari hanze, Fabinho ari hanze, Thiago ari hanze, Salah ari hanze kubera ikibazo cya COVID. Les amis, Liverpool yo gusengerwa gusa muri iyi saison. Izi mvune kabisa zizaba costing ibintu bikomeye cyane kugira ngo abakinnyi bagaruke full fitness bongere kujya kuri ritme. Ni ibintu mbona muri iki gihe bisigaye bigoranye cyane. De Mila ikaba igaruka kuri Raheem Sterling rero, akaba Man City ifite ubwoba cyane ko ashobora kuba yavunitse igihe kirekire. Hanyuma kandi Ben Chilwell nawe akaba yagize ikibazo ku ikipe y'Abongereza rero, Chelsea nayo ubwo igira ubwoba cyane. Amakuru kino tubwira ko rero Raheem Sterling we harimo amahirwe kuko Gareth Southgate yavuze ati ni akantu gatoya cyane, match ya Iceland yo ku gatatu ntago azayikina, ahubwo azagaragara muri City ku munsi wo ku wa gatandatu bakina na Tottenham Hotspur. Atashobora kuzaba yagarutse. Ben Chilwell we yasohotse mu kurota 38 asimbuye na Bukayo Saka, nawe akaba yagize ikibazo cy'imvune ku ruhande rw'ikipe ya Chelsea. Ni blow ya hatani. Twekeje mu gihugu cy'Ubufaransa, Amakuru equipe cyo cyagarutse ku makuru atandukanye cyagiye
cyagiye cyandika muri iki gitondo cyo kuri wa mbere, bakaba rero bagarutse kuri Maradona rero akaba aho yibereye mu kiruhuko mu by'ukuri nyuma yo kumukorera operation rero ibye n'ikipe ya Gymnasia ntago byoroshye, akaba kuri ngo rero abayobozi bayo kabisa bari gushyamirana kuko bose barashaka ikintu kimwe, nimba uyu mugabo yararwaye yarabazwe ni gute mushaka kugarura mu kazi umuntu wa umeze kuriya kabisa utazanakira vuba ngaha, aka rero bashaka kumwirukana mu by'ukuri. Gabriel Allegrino perezida w'iyi kipe ya Gymnasia akaba rero ari nawe wazanye Maradona mu mwaka 2019, we muri weekend yanatangaje yuko yamaze kurekura Maradona, ubuyobozi bw'ikipe burabihakana. Kuri ubu rero ni hatari cyane kabisa, ntago amerewe neza cyane kabisa, ni ikiruhuko ariko kiri ajite wa mugani nk'uko ikinyamakuru d'equipe kibivuga. Ikinyamakuru l'equipe kandi cyagarutse kuri Sergio Ramos rero mu kongera amasezerano n'ikipe ya Madrid birasa nkaho biri kugenda bigorana ku buryo ashobora kureba rwose gusanga iyi sezo niyo ya nyuma mu ikipe ya Madrid. Akaba rero kuri ngubu ikipe ya Madrid rwose ngo yo irifuza kumuha umwaka umwe mu gihe we yifuza guhabwa imyaka 2. Madrid kandi n'uwo mwaka umwe ishaka kumuha, irashaka kumugabanyiriza umushahara we akavanwa kuri miliyoni 12 bakazigabanyaho 10 cyangwa se 15%. Akaba rero ibi ngibi byose rero araza kubibazwaho kubijyana n'akazoza kare, turaza kumva icyo ari butangaze ni mu kanya gatoya cyane mu kiganiro n'amakuru rero ubwo rero bategura match bafite nyine abadage kuri wa kabiri. Twizamukira mu yandi makuru, akaba Kevin De Bruyne ashobora kuba agiye kongera amasezerano n'ikipe ya Manchester City, negotiations zamaze gutangira dore katigeze bihakana rero bamaze gukina n'ikipe y'igihugu y'Abongereza mu maje kubijyana n'amasezerano ye, akavuza ati ndishimye mu mujyi wa Manchester, ati ikandi ikindi twatangiye ibiganiro, ati ntago turavansa cyane, atari ko iyo ushaka kuguma ahantu n'ibijyanye no kongera amasezerano n'ibiganiro byose biroroha. Akaba rero Kevin De Bruyne ubona ko afite plan zo kwigumira mu ikipe ya Manchester City. Yitwa Sergio Busquets, akaba rero afite ikibazo cyo mu kuguru kw'ibumoso mwivi, akaba rero uyu mugabo ntago turamenya neza cyane igihe agomba kumara hanze, ariko yagize ikibazo cy'imvune. Yitwa Thomas Partey w'ikipe ya Arsenal, agomba kuba agaruka rero muri weekend ubwo Arsenal ifite match na Leeds, rero akaba uyu mugabo agomba kuba yagarutse mu kibuga. Ni nkuza cyane ku bafana b'ikipe ya Arsenal. Perezida Stephen wa UEFA akaba rero bamubaje kubijyanye na Super League yo ku mugabane Burayi, ibyo byavugaga n'amakaraba ashaka gushyiraho kabisa kiyunga kajya kina iri rushanwa. Akaba rero yavuze ati ni inzozi z'abayobozi 2 cyangwa 3 b'amakarabu yo ku mugabane Burayi, atariko nabo ntibazi ibyo bizakostinga club zabo mu myaka izaza kabisa, ati ntibazi uburyo bazabahemukiye club zabo, ati no mpamvu tutabagarukaho cyane kabisa. Les amis, iyi kipe mureba hanga rero bakaba yita Komore wana, Komore uzwi ikipe ya Komore igiye kuzakina igikombe cya Afrika wana. Mu mibare abantu bose basesengura hano umupira kabisa bamaze kubona ko ari ikipe imwe mu ikipe tunguranye zigiye kuza muri iki gikombe. Ikaba iyi kipe rero ya Komore nyuma yo gutsindira Togo iwayirome, ikanganyiriza muri Misiri, ikanganyiriza muri Kenya, igakubitira Kenya mu rugo iwayakiriye journée ya 4, ikaba ikipe ihagaze muri position nziza cyane ahantu hose ari kwibona ko iyi ngiyi rwose ni imwe mu ikipe igiye kwizira mu gikombe cya Afrika. Nta muntu watekerezaga ko yarenga za Kenya na za Togo mu itsinda ryari ririmo wenda Misiri iragaragara, ariko byagaragara ko byari bigoranye cyane, ariko ikipe irasa nkaho igiye kubikora kabisa. Nimwe mu makipe ishobora kuzabitunguranye cyane muri group stage. Nk'abantu mwesha mujye mureka igihugu cyacu bamugane iki gihe kitubwira ikintu kimwe, gutanga service nziza. Dore urugero hano rwa service mbi. Ikipe ya Gabon yageze Banjul, byari ku isaha ya saa 5 ku isaha ngenga amasaha, hari ku isaha ya saa 7 z'i Kigali. Bicaye ku kibuga cy'indege ngo bajya mu bintu byo gukora ibintu by'amapasiporo n'ibiki. Ikipe yitwa Gabon barayiryamiye ku buryo bigiye Aubameyang yashyize hanze mu kanya saa 10:37 bakiri mu kibuga cy'indege, yandikaho ati sinibaza ukuntu tukiri muri airport. Reba abantu baryamye ahangaha, urumva ndebera ku izina ry'Imana, reba abakinnyi, reba abatoza barasinzirira ku mavarize. Bwana, Afrika ifite ibibazo bikomeye cyane. Turacyafite ikintu kabisa cyo ibintu byinshi byo gukosora pe. Ibi bintu ntabwo nimba ushaka no gufixinga umuntu ukamutsinda, gerageza ujye kubikorera iyo ngiyo mu marozi n'ibiki byose bya bindi byanyu by'imyanda, ariko ntuhakira umuntu nabi kugeza akagagene. Ibaza ikipe yaje ikahagera saa 7 ikaba saa 11 za mu gitondo, rega saa 11 zageze za mu gitondo ikiri muri airport iryamye. Ubu ikipe iravuga ngo izatera umupira ejora. Barayicapa nabi cyane, ahubwo iyi Gabon mwitonde cyane. Iyi service rero zipfuye nk'ibi ngibi bisubuzima kabisa. Ba Aubameyang bawe niyo mpamvu ubona abana b'abanyaburayi bamwe rero ngabanza kwanga gukinira amakipe. Aubameyang reba nk'abafana ba Arsenal, umukinnyi wanyu aryamye Banjul araye yicaye muri airport
mukashaka kumusaba rezilita kwa gatandatu ku cyumweru. Ubuse urahano umugabo koko yatsinda igitego nubwo abakinnyi barakomera pe. Baba we reba hana ryamye umwanya wose bataye, nubwo ngo uyu munsi baririrwa baryamye, barabyuka nimugoroba bakora utuntu twitozo gato ejo bazajya mu kibuga. Umuntu yavunika ngo yavunitse. Kandi ubwo ngubwo nubwo ibyo ngibyo ari kubivuga ngo by'ama passport byatenze, ntibarabahana test za covid. Babafashe test za covid babataho ngabo barigendera. Niba bagiye kwiryamira baricara Gabon Afrika. Yazami ntago byoroshye kabisa. Dore amakipe ko yatsindanye ku munsi w'ejo rero. Mbibutsa hanyuma na fixtures ziteganyijwe uyu munsi kuri uyu wa mbere rero za hano ku mugabane wa Afrika kabisa, kuri amakipe ari gushaka ticket y'ikikombe cya kuzajya muri Africa Cup of Nation 2021 muri Cameroon. Yazami ibihe byiza cyane ariko ndababaye pe. Ibi bintu ntago ari iby'u Rwanda bana.